Sumas punchay kachungankunapas munaqos hermanos, hermanas, kay paqarinpi uhtawan parlarisun Dios ninchej miski palabranmanta. Yuyaririsun tumpatawan imaynatachus kay apóstol Pablo yachachiwarganchej hinamanta. Kunan paqarin qallarisun maychus kay hebreos nisqamanta. Maychus kay yapasqanpi kay iskaypi ima niwanchej ahnata. Ñawpa tiempospi Dios nisqata unay tatasninchejman willarqa. Ashka kutista imaymanaspita nisqanta unay willaqkunanejta parlarqa. Kunan kay qhipa p'unchaykunapiri Dios nuqanchejman nisqata willawarqanchej wawan Cristonejta. Paytataq wiñaypaq churarqa tukuy ima paypata kananpaq. Yuyasqanmannijta hina Diosqa paynejta tukuy paykuna kaqta ruwarqa. Ahnata niwanchik kay hebreos nisqapi nuqanchej yuyarinanchej tiyan imapaqchus may Jesus ninchej hamurqa yanninpi purinanchej tiyan mana qunqaspa nuqanchej agradecimiento nisqata ruwananchej tiyan paywan chayrayku yanninpi purinanchej tiyan mana nimayman rispa. Chaywan sipunchej munasqa hermano hermana q'ayakama kachun.